Тыа ытчатын керей геткер угуйбут. Таатта Народный театрын быыгын ан бастакан аспыт улуар тыстар Ирина Максимова роман кифарапаттара культура историятыгар кыхыл көміз букваларынан суруллаллар. Каз бидди сынаға турурбут айымнилара үрдүк стихилеммиттере. Кинини үтүктер, кини туğun oynuyorun, bebetleri ılahatır, kembiteti bulaşçalarga bihemi hilbevetitte hana takıbıt canlar. Onu min Irina Mikhailovna bollarına üyereteriger bir dilen barıbıtın, ol kürebite kayda kamsanar bıtın, ol takarбыты kayda kamsanar bıtın, kimi kıtta kayda hapşaysı gener bıtın, barıtın nahaşidi göreter. Таатта театрын тёрдан сылгар, народ биленитин олбут улахан артыстар сырдык аттаргар, оччоттоого культура жетигер өйдөбүннүк белие турар. Бу сыл режиссер Елизавета Хатылыкова лоокут ондан үргуун лирической драманы тёрдан сыл болан баран, бар жон көрүүтүгер, тахараш. Кыжаас артисттар бу барта оролга тексеннер. Үйөрбүттер ахан. Барта кинлерге урукку оñabıt артисттарын мәсөннәре сүрәхтәрер бәдәрер иҗаһҗаннар наһа чүгәдүк толар буттара. Онан бу спектакль охо баситиләте. Раз таптал тоғута, нарын намчын үргуун обараға театр таланна артыската Светлана Ачировага сүктерилер. Кары солка булакка будук эриллен чүй байты будук кыста ол жиңнак таптала будук рахтын будук эрген келен будук тапталга кустар біз сыналара кыжыкнаа долгутулат. Оны бәп кадыр астынабын. Нүргуһун кахтибет обраһын аян хаалларбыт Ирина Максимова сырдык ата айрылете театральный искусство игетигер үйелерге сүппет. Сотору кеминен кине атынан республикатагы иккис күрәк төрөбүт тааттатыгар төрүттене. Кине сырдык атыгар сүгүрүе үгү сылжыт тогору хөтүмсү. Вера Матвеева, Прасковья Татаринова, Саха телевидениете, Татта.